barabara milioni 531 kana milioni 531 na ugakiriu milioni 336 ichiambio nire kauma kiri Ward Development Fund ukorirwo ward nene nkairwa mbesa ciao ire ithairo ya thuriri cia maendeleo ingiri igatigwa gwatuika igatigwa cia flagship project kana project ile nene imwe ikugitania kuma county igeta kiriri ingi kethero barabara ingi cha kuthithia kethero cibitari menya cibitari kathithwe nene itithairo ere ward iu akethithwe kethero ere ntere ondi nyingi iria iriganirite no umenya kuraja no umenya ome county ugeta cibitari au na auga na chiu cha flagship project iria kanenkanira milioni 195 na 336 chonde keja 531 na uga ayukitie tagaria riu nuntu narikitie kuona contractor baloko bamwe baguchamukia ngugi na choka uga narikitie kuona MTF ni kurita ngugi na mbesa inkai nkurukie contractor banenkeri ngugi no tumuthikiria tukauga tukaigua riu gire ntuku bambiragia mutaratara jo wagitetera MTF nona ndekuri na ni gwati mbaru MCA baraba muige kasi ya sene ko rinya gitarira impeachment kwena MCA 10 baraba muige kasi ya sene bara batetanagia na bange baraba uga mantu ya impeachment andi bo muige kitana bauga bodi ne chai bakona mitaratara yo kuthithia barabara nenkeri MTF bakomba kuthithia barabara nyingi nkuruki kana barabara yenda aja nkuruki na mbesa oyu na mbesa inkaya na bo MCA barabate kuiganwa na gavana ibamenerete mutaratara jo muno bakiuga bo mbere ma ijo gwata contractor bara ba miru bara baumete na ara anturene nkanya gakoe wangu giu bathogoma kinyabo ne ubaugite na kinya ibakurukitie kiri mbunge county miru mantu ja kuregana na MTF bare MCA ba gupingana na gavana MTF mutaratara jo thirikari nene jo kuhakikisha mbecha MTF atwere mumiro atiri MTF kwa ria umabura bureo ni bati kwithirwa egita ni njaga MTF ni njaga egita nguyure batere inya gitarakira itu nereo no kwigwa kira itu actually no letere MTF gitarakira itu nereo lakini ukaja kuringithania ngugira MTF ni itire gitarakira itu atokoro mbake gitarire ya gavana ni mama egaita ngugira itire gitarakira itu no tokaja kuringithania ngugira MTF itire gitarakira itu na ngugira ma contractor itire gitara munya ikabe gitara munya na contractor kuruki MTF ne gitara lakini kwe kanywa no tokaja gutaka MTF kwa gutara egaita ngugira batere gwita no tutoaringira hesabu leo na majority leader wa county ya Meru mtujikene ya Jim Mochoi auga kiuma kiwalisia no kwigwa majority whip kiuma kiwalisia MTF ebati kwethirwa kinja kilomita na ngiri kuma 80 ichirda muno 97 ora kubatere lakini otegera contractor kawaida mweno ntu na ku make profit na na kore taxi ukona ari ora ku limana mbecha cyande goro ingiriega na re 10 no kwenda mugwe mwezi no kwigwa no kuona u ne ukubatere kuthura kuri akagwo keja kuthura MTF ni wekari mau ikethura kirima abo gaburu lakini previous MTF ithiritwe kirima na kilomita imwe na 4 something no na ndingithiria hesabu riu na ito harĩa na nĩ hesabu ya nenganirwe ni ofisi yao na ririo mitandao na akauga kira bakurega aki ni MTF kenya kwithirwe titangu ikuringana na uria batigwita no ndotiko warua mugambo no iwe gavana kiaria muno na gwetaka wa no MC bakiotana na contractor ujue murandi wa 200 million like I mean to 20 million ukethira bwenda kuruta wira na 5 million kwekira either 15 million mukoni yongo gavana ndo nyekiera kwaria muno tuga ibogoro shode waka mukaga wira goja guchamukia na kibu tutagwira kwa batiri lakini MC no batiko no marenda uma na nkerobo na contractor barutanirie lakini nakuga bete kiraja kireo na kirande ngendo meane atiri we contractor okeja ngugi utire agwo kwena mntoro okeja ngugi kunu itite ora kwagirite no kwera nande kou kwena inspector bathikari yes na no mwanka chietagwa no mwanka otariro de
wĩragwo nyama rĩu ĩtokere yakwa wakinyia nja wakinyia percentage fulani ya completion lakini ambuge atĩrĩ anyway ũtũretire jawa gatuge atĩrĩ niĩ ndiendete gwĩcithĩrwo kĩonini na ndĩna metho ya kuona ũrĩa mbicithĩrĩte ing'ania kwa mbere magatwĩra nĩ ũma MTF ici thĩna ũrĩa kumĩra tũrĩ chokondũ-inĩ cia MCA na gavana nĩ mama nũntũ gavana anenkanĩra ngũgĩ ici kĩrĩ MTF ikuonania MCA ũtĩ uge akethorwo arĩ nabu hau nũkuona ũtĩ uge akethorwo arĩ nabu sheria teka yugĩte MCA ethorwo arĩ na uge mũno mantu inyaja kũnenkanĩra tenda lakini nĩ ũntũ bwa nyanya bũrĩa banyanyanagia rĩmwe na gavana ũrĩa ũrĩ kubwa thora bũkĩnyanyanagia wĩthaĩra iu igwĩtwa World Development Fund MCA akerwa ndiweta wĩje na proposal ya gũtũmĩra mbeca ici twabũnenkera ward eku twamenenkera ketherwo milioni 10 kana 15 kana 20 eta andike uge ndenda kwithithirwa njĩra fulani na roje fulani na gintu fulani na ejite na proposal icio ndĩ itumire mbeca icio cionde etha nenkere executive ketherwa nĩ bakunyanyania bate pingana mũno na jau augira bacoke bakinye igita rĩa gũchwa contractor kinyethero ibo kunyanyania kinyethero nguge iu ibwirite gwitwa ni gavana na ariti nguge bawe tabo executive MCA nera gwachwa contractor ũrĩa ũkathithia njĩra iria irĩ mbio cirĩkĩrĩ World Development Fund no gavana ati washughulikire contractor bae ba flagship project iu inge ciatigara kwa ma project jara manene gũtuĩke gavana na executive ibo bakuchwa lakini rĩu rĩngĩ kinya rĩu gakejendekithia kĩ gavana jukia contractor muna na bamwe bajukagia antu baoĩ loko na chore na weigwa watu wakinya process procurement ya identify contractor ni ukureta gintu gitagwa kickback ikenya eje tutwire ututije kickback mbio ndendo kunenkera nguge milioni 3 ukona iyo na ni ugutwire tukira na kimencho na ndi tutikwira na kime kenda nandi nukuona MCA atonyirwa ale ndene akuona kanya ka contractor kuijo muona kenda baye watenda no tijo kuona ure okugo kaya watenda njara inde ni mbecha chwa muchiringe mulika wanenge na muri izu itajo ngeri nyene ona ndi MCA na kwenda kwithirwa hale kinywe muri izu awe jo itona jo ngeri nyene na ndi waigwa ndo igutonyero unyanya buria bwakua ndi waigwa nenkerwa MTF mbere ma ikuonania atia tende u ikenenkanirwa MCA akethirwa ari gicambiki mpenzi msikilizaji kana mpenzi mtazamaji na ari gicambiki ku ikuonania mantu jairi bwa mbere makiama kiria contractor bathekagia atigikio ati mumembo kiama kiriku atikuthekero ari boja iri ikuonania riria project iu ikathithwa muntu uria ukahewa point cia giciaca atio uti max nye mwakona murandi jo jwakitate jwathithwa na njire nkwi MCA u aringire kumuthiria nundu kamwata kanya ga gutuika na kuthekwa kiama gikithekwa ikuonania muntu kinya kamacuka giciaca ateka kakimbeca atithirwa na kio na riria rionthe ugeta kiri antu baku bara bakuthurire ndambia kinya ukabangaga ugwita uteguo bathithitie bakuria mweci mwende ututigo hu wina kanyamu numba ukarania na antu baku wega na bakiuga no urire boja iri barabara ethirwo barabara yeja yathondekwa ukeje gita riri nye kuthondekwa ukeje ugachura kira gitene antu baku bakona uri oku na uri ngugine na kinya gavana aja kumeambiria thora no keja kumeambiria na no arege kweje nyoka amirugura riri karugurwo nya gavana akethirwo akiuga ngugi twitite ya mweshimiwa we
akikirwa max yaria kinya gogekirwa cio no kuona ko undu bu wa guteria siasene na ndi gwatite MCA jau jonthe no kuona inywe go kumuthiria gi siasa ko na njire nkwa tukuga iji ni extension ya ndwa iria MCA veneo na governor na bakenda gutwira uma MTF tekethuki ari tethuki nyanji mnaugire tethuki lakini nundu iba kuona nio gweta rutere ruru rwa MTF kinyo bakaumia ni untu bakwithirwa mwambere ma baitomi bitu arikia kugira nande kira kiumba guteria barabara cietu ikabwa na menya maendeleo jakabwa ne atiri igukwenda ngwataniro katikati ka governor na MCA na kinyo kuona nabo no kuigwa nyimba neo mama nero nyaka thori to kuga MTF ne bugi na counties no tiba like the counties nyira chiatigana na MTF nyuma MTF kunengerwa mbeca na kala mugwita ngugi kwe na ara ni MTF igwita ngugi na kwe nange kwirwe tigwita ngugi nande mama nyaka thona na ngere MTF na kikisha MTF ite umuringa nthi no to ne muringa nthi gro point yo ito kuga ikioma MCA yomba gwatwa icho ikethro na kio mama agatawa no mama kinywa kwanza na bwirite kumenya atiri MCA batera uga na bachiumeria bauga na ndi batute tukuthithia barabara cietu ire thithwe na executive no me ni ucheria yugao kinyethro no na MCA ri mo bagitonyera ngugi u bwitharo buri unyanya buri bokunyanyania tigiceria ngugi yao na ndi bathingatie kethro barabara eu kuthithwa bwega ni witagwa oversight no kuona lakini ngugi eko execute budget buri ikiria kugita bora gukurukia budget ingugi executive governor na afisa bawe gisheria na ndego akuga kathoro barabara negitibwega atwetera tone gathoro akawa negitibwega bas na ndi governor namenye thaa ici gukeja gutwika MTF igaita ngugi tibui makosa jau agaikwa wenka MCA no kuona bo baguchieverio agaikwa wenka na gukeja gutwika noe bagwita ngugi bwega max u agachiuthurania we wenka makosa yo ngataja baisegeria ndamu aite ngugi ari wenka aite no tonande ne executive kurita ngugi u ikinyite raini yo na bo MCA bakinyite yaho ya oversight ngugi u ikeja kubwa max chionde kwa governor watwika ngugi ne kuthuka makosa jonde kwa governor o governor no kaithurira atiri MTF u igaita ngugi ate ona tigwita ngugi bwega itichereri muno kinya kuga thai bakurita mantu jau kiri mbio kiri MTF bachokia ki contractor lakini the underlying issue ira kwa the underlying issue kiria gikuria kingi ndwa ijirio antu bo bakagwatana bakathiria ndwa iria bagaitaniria ngugi amwe kinya mantu kinya ngugi ucia barabara ciomba gwito bwega nkuruki nuntu nkwenda kwira MCA ara bari MTF ikinjanjira ati kugwirwa njira iu ikibwa na kwenda ethuka kenda bona kiria gavana akerirwo makosa kwiro baithe kwi barabara ethithitwe imunye gitarira munyari gavana na technology ira etagwa ne province gwatwikire nuntu ne roja kwa ne omo nontu ibonete munye ja technology u agekera njira nyingi rami kuri antu bejere president ejete benjeri nyaramine kenda kuonia president uri ambio urara mira province tibui na ndi tutikwenda tukinyania ariku au ga MCA na governor iba gwatane baitanirie ngugi amwe kwina bata muno ya baranirie na ndi maruru ije na mirejara ja twire kinyethoro bakaraba ekothakothanagia na bekunya na nuntu inywe au menyo au kuigwa MTF menye ya pakat au kuigwa ward administrator na sub county administrator ibo bakonenkanira form cia basari na ibo bakanenkanira basari MCA mpenzi mtazamaji igishabiki ninyo eu ya pakati nonto muntu uria we agekirwa max iriku antu bara bathura na batije ngugi MCA legislation na representation na oversight kwe mukuru ndegirwa akiaria na ndona au tije na tamama kwamba kwathurana na mama mukuru akwira atiri mbere kawira ndirali na ambassador MCA ndirali na ambassador governor okuigwa ndirali na ambassador mubunge
nandi omwathorane mbasari rakanengerwa MCA iwo admin ire gavana na ire MCA wamwira ni iriku wena kuona kwe MCA mwako kwe MCA kwara lakini hiyo imeteke gavana bali mena ndo mtu omwire nyamweje ni rera re MCA na ni rera re gavana menya World Development Fund bwa mbese ile bukanenkerwa batwire otumira milioni 3 county ya Meru ire basari kunye kitare munya munya no banenkaira milioni 20 bakachoka bakanenkerwa milioni 3 euro chirimbio chiechi ya basari kireitwa kuija uga akabanenkaira 20 ende baita basari au na chieta ikinyia kireitwa mwaka jo mwisho miaka yo mwisho anenkanire milioni 10 no gaita 3 au chia basari kawira kinywa kuija ethire budget mbere mwaka jo mbere menyano ire kireitwa na milioni 10 dede na leo ite kwere kwa bakuga milioni 25 kwa bange bakuga 20 kwa bange bakuga 15 cia mwaka jo ite kwere kaningana ile inenkaniri lakini nyacho kwina basari wariku au na ndi kwa bobo na basari uchi anenkaniro cia World Development Fund no to MCA urungamirite kabadhirie kinya bonto na jamunyegi tare awe na aretete gintu gietagwa scholarship kabisa mwana omwe award mwana omwe kamboi na mwana omwe mwari baria baumite nje itego chumba bakabajukia bakawa full scholarship bakathomithwe county utheri na kinya thai matunda jamunya jare unyethoragwe jakarire miaka 5 akikiritwa kuija beria bugo na ibo yari thuganio ndidega matunda jamunya kwa antu ba sponsor beta na bo bathiririe ma university na be ibathiririe secondary na beta monka ma university na bo bathiria course nene muno na injega no kuona andi nya gavana nenda kuga kandithi nyani giakwa nontu basari ria gatarirwa MCA imbiona ni ndathiria bange bakauga mpeja na nyani ekwa ire ngatarairwa ne MCA agitarirwa iriku ire muguru tugari no eni atega kona kawira gotunya MCA bira biawe na abati kwithirwa ena biawe bas na ndio au niongona na inya barabara icho kuiwa goichi kuthithwa na World Development Fund na kuringi chiotigwa cha flagship project koi kuonania gavana gutigwa na budget yawe barabara na MCA na budget yawe barabara viano yana example aho waende ya muchi barabara ekuma na minyo kinyamuchinge tine ne abau ende barabara ekuma kicha ni wita kioro ne thaka ande MCA bathondeka ekuma kicha ni wita kioro ne kuma ngeti ne wita nyomwera ne mwekuru ndio una munya ni wachi athrana bas no ke jotegero no kuona atiri ndo haiji no chiga atuma turege atiri ndo atongeria baba keja kugwatanira baita ngugi inene ne njega nkurukie executive yitaire onka kana MCA bakigeragia kuthithio ntu bare bonka kungwataniro itumenda na mwaka 2024 kira tumba kubaromba bonde muntu bonde igutu karajeka kuwo ukwenda koroya mutwe tukithiria ri tukithiria ntoto kumagaruka aja ne ondo erengethirira mama yani okaya kuthura mama mende gavana ntinda kubishana na MCA kaire so tuchumburane na tuchumburane aja ne ondo ingende nyone kuoneria kirindi kuoneria kirindi ntina thina na MCA ba onto kunengera MTF njira hii ndengero ngamakiranto kabera nande baba ma MCA benu bonze bena mbecha na contractor ibaburu mirene njira kalambambi kalamba njara mwaka jo nande thai bara kule manjira mwaka jo yonge yoteo mwaka jo yonge jo lakini atuge atede menya bo notere na rwa gavana sasa wana thithitio no ugo kuigua akithithi kuringa MCA hapa kati kinya bote kama tumuringa hapa kati nyaga batumuringa hapa kati nontu iba muimpichirite kinyari tingoge baba mana bange ba kurukia rwaria assembly rwa kuga atya ibeberwe iteme lakini bali ongogene na nyotegera bara bathimi no kuona aja yao ikuthiria inya thirikari ya gavana ni mama me bale ongogene na mama mwaka yo yonge ende kanarege akabaitaji tu ni tukuga atiri ntere chio mwaka yo yonge nyaka gitatea ntano igakarika nyungu kwira ntere chio ijiri ite mama ke uko baringa hapa kati
kinya bo ibo muringa hapa ka Nĩ una nĩ kuga Na lakini nĩguo mwaka ũtaranĩra- twĩtĩte no bamwe gũkara ũũ MCA ũtĩ no bagwita na mama ĩndĩ mama agetwo bachwa tu nio yakinya June akenda ũkũrũkĩrua mantu jae ja budget na inya budget ake arĩ kwĩna ĩngĩ ĩtagwo strategic paper ĩthithagua mweri jwa ĩrĩ nĩ process ya budget making process ĩtĩambĩragia rĩu ĩtĩte kũthomwa arĩ ĩkambĩria mweri jwa ĩrĩ gũkenda strategic paper ĩkũrũkua na nĩyo budget making process ĩbwĩrĩte kwambĩria au ĩtĩte mwanka ĩja kũthomwa June yambĩria kũritithwa ngũgĩ July kũu gavana nakwenda antu na inya bo mwenda nontu barega gũkũrũkia budget iu kana barega mantu jawe menya nĩ ire kuga kufabiria kuva makanga arĩ menya bongo mega hiyo tukigwa antumĩri ao simple etie interview on the governor kwanza na rabo kuwa batongo gezo yo oversight interview that ye imam no kuwa na nde igethro ina impact kanini muno kire ma MCA lakini ki mama akethro no ugeto bacho akabaringaringira murango lakini yankwire atiri impact yo nene nontu muringi kura nyarira boromba kura uga tukenja barabara ndiro uga atiri uko oversight tutikuraga lakini na ndire kwina aje yengwatanira nawe no tura tukamenja nawe nyungu kwira nandi andu bara babaringaira MCA kura kwe ngugira berigirite baita na nandi kwija kugita atia kwija kwira antu baku urie ni mama ni bukamburia ija ugo na igwo mukuronja twirigirite witotira muru ana beja bakuria na ate baba beja ija wabera urie ni nyakwe no kuona ana bau bakubuthia muno na bona uri wotheri sana no uri batumbo chenjanie the lakini muringi kule na kanya no achenjanie MCA ku ukona be bakeja gwito betite nyabo bethero bakwithero bakiuga kufa gari kufa makanga kufa abiria kufa driver lakini akuga atiri onde MCA nyani ngwante utheria mama ndi mutheria ni no tibio tuno tukugwatanira no nio ningukwira na ndi warega umutheria nagwe ni utukuga kufa gari kufa abiria kufa makanga tuthirie miaka 5 tuthirie miaka 5 bonde barumwe max inkai basondokete bonde basonde ai bo wega mwathani